TV ntukwa naruo tuondamene na arigitani kana antobarabe dhagira bagitegera ugima bwaku bwa mwiri ntuko yanarua aja ndene ya hoteli ya Kirengo Lodge twina mato kathomba jara jake dhaja gitagagirwa arigitani baba basi bitari ya Life Care Hospital ntuko yanarua mbere tudro tugitonya kirumuriro siasa tuko kagitana kaka ibarekete na kwamba kambe gutigira nibago kuretera ithimi ekathomba kithimi kiambere kirokethwa ukiona ntuko yanarua ukethirwa ukithimagwa murimo wa diabetes nguruki ukethirwa ugitegera cukari yaku kana iraba tugweta mono matuzegie high blood pressure igento kibithatu na kiria tukethirwa tugitegera ugorobwa na ruo kiria mantuzegie rumuro siasa ne murimo jonyimba arigitani basi bitari ya Life Care bakethirwa bagikuthimaga murimo wa nyimba kana murimo wa cancer juratu wanekene kwethirwa jogitamanta amena nguruki kuonekana kuongereka aja ndene ya county ya Meru kwa ntuku yanarua rumuro siasa turiunge tendene ya Igembe tukethwa gutogera na kwaria mantojaja nkwaririe kidogo mantojege sibitari ya Life Care sibitari ya Life Care enethagirwa irina manto kathomba jaraje thagirwa jage gutethia ugota mutegeri ore ta example kana kwangerekano ntuko yanarua araba kethirwa bakithimaga mantojege murimo wa cancer diabetes high blood pressure lakini bakurikania bageta na mbere na mbimango o taize bakuthithiaja no ntukinya tariki ithato mweri Jomai mweri jura twetete bakethirwa barena medical camp ingi ire kethirwa ina arantere chekebirichia medical camp izi ikethirwa ikiretwa imwe kwa imwe kana ikethirwa ikiretwa ni sibitari ya Life Care Hospital tariki ithato mweri Jomai na izi baremeta Alta Medical Center Kibirichia ikethirwa inau ikethirwa medical camp ya gutegera ithimi kana gutegera mbajia kathomba na bakethirwa barena specialist twariria mantojege specialist for example kuna gynecologist na specialist baba inge bakethirwa barina arantere chekebirichia ntuko ya tariki thano mweri Jomai niyo Life Care bakethirwa bambita kambe gutigira niba kuretera specialist baba bonde bakethirwa bagitaga mirimo kathomba ogwa kuigwa kidogo na thina kiu thina metho thina ya mato na intobinge kathomba okethirwa gitaga gwa nkurika ne sibitari ya Life Care baruga bare tumira sha gwethira no kwanda kwethirwa ukithithirwa surgery ukatumira sha free of charge wena shake ndene sibitali ya Life Care ukethirwa ukiona kama ntojaza kinyana arwa awaza hata Twemeru TV tuthingatana na Life Care Hospital kinyama abitha baogima bakuma sub county ya Igembe Central mabitha baogima kinyabo ibarikete na kwamba kambe na baba bakethwa bakurigitana mantojege murimo wa TB ne murimo jonekene kinyaju gwetana mbere na kuthangikia akariba bainge sana kwa ntuko na arwa mabitha baogima kuma Igembe Central sub county kinyabo bare oaja kagitana kaka as we speak live araba itetana mbere kuritana nto mantojege murimo wa TB na number 2 kuthimirwa kinya murimo jojo na tugaga kaba kumenya gento kurio nikenda kwamba kuthirwa ugitetheka karibu sana onba mbetaga Dennis Motuma Muthomi mbere ya tuthirwa tugitagagira manto jaja maingi mbetekire tutonyere nteto cieto cia Meru TV thamugwanja tomberie na ripoti yagio tongeria Bondegro ni ara minister wa karibondene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen na areketena kuga ati rwangi rwa ukaria na roterero koti ni rubatere kwethirwa rukigwatanira na gwetaniria ngogi bare amwe ni onto ugeta bubu no onto wa mirungamano ire onekene ndene ya koti ire tomite manto kathomba jethirwa chetegwetana mbere ojo ni ukarikire uge bu wa Kipchumba Murkomen. On the issue of court orders, actually we continuously have a problem with court decisions in a number of places. Kuna court orders na kuna fraudulent court orders. For example, in Kilifi, tuliambiwa a court is giving one person order ya occupy land in 2 different places using adverse possession. For those who understand law kidogo, when you are told adverse possession, it means you have lived in a place for a long time and it is not right you be evicted. But how can someone live in 2 places for a long time at the same time? So you can tell this court order is outrightly fraudulent. So we need also a county commissioner and your team. We work with the Court Users Association, with the judges who I'm working with, so that sensitization ifanywe kwa some of these things. Because we are still serving the people. Hakuna vile judge atasimama pale ama magistrate aseme mimi ni kotini, I'm independent. You are independent aje na unaleta court order yenye inataka kuevict familia imekaa hapo for 50 years na mtu mwenye amepewa karatasi kwa Nairobi bila kukuja kwa ground ujue nani anaishi huko amepewa court order. These things we need to work together and I think it is time we break the barrier
that exists between judiciary and other arms of government, so that such issues should not be subjected to should not be subjected to independence of judiciary, or the principle of independence of judiciary as a cloak to cover fraud. Because people nowadays, the only cover they have is court order. Mtu akishakuja na court order anakuja akiwave kabisa ni kama imekuwa eureka. And it's like it's discovered something. And basically it is a fraud. Twerekere monka ntere chiabori ni harage kundi kimona rietu Agaishugi Women Group ne bakongwerete myaka 10 kuma bakwamberia ari aba kyarege kundi gike ni bonerete kutariria manto kathumba jakonie rugendo rwao ta gikundi giki nkorokina ndene barombete thirikari cia county na nkoroki thirikari nene gutigira nige kamibango amana mitaratara ya gutetheria ikundi otabibi nikenda ekorba ba betana mbere na gushukiria mwendo laiboni kuma ntere chiabori na ripoti nkoroki. Kundi kia korona rietu Agaishugi Women Group kuma wandine akirwa na gĩcigo mbunge kia Bori bacemanĩtie nĩkenda kũngũĩra mĩaka 10 kuma bekwambĩrĩria kundi kĩ arabatarĩrĩtie mawea kathumba yarabonete na kumania kwĩthĩra barĩ kundi-inĩ kĩ. Gĩkundi kĩ gĩetũ gĩa Agaishugi tũkara mĩaka 10 na ruga tũkũngũĩra kũthiria mĩaka yetu 10 tũgĩkundi-inĩ gĩkĩ na itũgwĩrĩtwo mũno tũkarize ekũrũ baba ba gĩkundi gĩa Agaishugi na ndĩ gĩkundi kĩ gĩetũ itũtethanagia mũno tũrĩ ekũrũ ituikanairia na skuru ra na form 1 on tujabuga tega tukario enzi rimwe ibatu tukwendanĩria tukũgũranĩra tukũthomithia na ndĩ tuikanairia skuru ito supportanaga na table banking itũgũranĩrĩte kinya itangi itũgũranĩrĩte tũng'ondu na ndĩ twakinya amwe tuona tukũngũĩra mĩaka 10 tuthithĩtie tũmantu tou tuona batu na ndĩ nĩ tukwenda ekũrũ twithire twina kang'ombe keria. Gĩkundi gĩkĩ gĩetũ gĩtagwo Agaishugi nao mabo atutega ne kuruba Agaishugi ou bati twambĩrĩrie kundi kĩ mono tũgũrwa ntũrene je twatura kwirĩrĩria kundi twana kuruba bokurakura uria bagwita na mbere tukairĩrĩria indi rĩa twacikire amwe twerana 50 ra tukona ibarugene na itu tuthurane amwe ati tuti stress jacie twacitite ciikuraga ana betu atukuthomithanĩria andi batu tuti stress bagitarĩria nkũlũki rwendo rwa mĩaka 10 bariwa aindia yete kweja motore ekuru ka twatura gwikania ngugi cia kurima twagwatene twika group ka gwikania ngugi cia kurima tia twaije gikundi mono na inya mwekuru mo twona kibaruga erwa so bange jaga anso aso awori ungi na ndirio twejere kurania antu atuyanaga na mbeca cietu cia 350 400 utu tukuthithia ri tukairinga na ira mutu tumba kuriunga ira mwekuru tukamu support agakinya kuraja irio twiringanirire twathithia gakundi jagaka na ndirio twenderete aria ekuru bambĩrĩrie na table banking kindogo na ndi tukona support mbeca kinya umwe kuru akomba kuona 100 omba kwithirwa akigura kang'ombe kau na thine kabathirira bakethirwa bari support bebo bongwa tana bau menya tutibarothomithiria kairi nkuromba kinya ekuru bau bangi wense tu bari nja be misi yetu bari haindo bakaumira bakathithia gikundi ja giki yontu kwaria umuti mwana omwe kuru Agaishugi withagira arinja na bona ndi bakomba kunjoin ja gikundi kagetu bakathomithia na bao na misi igeta kuraza na inya akuru betu tabacokire nkayontu batweja rutha kumara na tukeja na nkundi ndo yuzuri na rĩo mbarĩo kĩrĩa atongoria bathirikari nĩ ũbalikana na ũbatethia na mbeca nĩkenda wĩta na mbere ũciũkĩria mona ũkĩria mĩciĩ yo tukuromba asie atongoria betu chomo ja kairemia mami wetu akomba gutu support aturinga njeki na tubesa tu tukwezanwa tuomba kugura ng'ombe mwekuru akethena ng'ombe we ikukugwirwa gwetu kwa una ndi tukeja kuona nyogo tusanura tuomba kwerewa na tugeta kuraja nyo ofisa bau itukuromba riri romba bakomba kweja kibatwi batuitana tugeta kuraja tukarama tukona ng'ombe tukuririra na ngi support acha kana nkiongera gikiri gikundi gigekuru ne ekuru bachitaniritie muno i uweso batinabu na ndikia tumitukuromba anene babetu tabakairemia pomba gutu support tomba kuma aria turi tukinyetagaria riu ringi kuromba atongeria betu ataramu betu ibeja enaje ikundi-inĩ bietu twironde tuburomba mbeca je nbo atu advisor mbeca itukuthithia table banking no tuthithia cio ungi
Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Kuma ntere Bore turinge gataroge tomo ko twerekere monka geshigo bunge gya South Imenti ni area akarina atori bamitone irere wandine ya igojine bomerete na kumenene bunene mujumbe wa nterizi Daktari Shadrack Mweti ni kiraba ugeta na reme to kuthondeka barabara ya kuma ntere cha Mirurere gweta mitone monka ntere chia Igoji West kuringana na karibaba baruga barabara ejete account indini ya mujumbe na monkera nande atedritwe akibathondekerayo kuringana na karibaba bugete kwathiro mujumbe Shadrack Mweti atedro akubathondekera barabara ezi kirekithirano kya mwaka Juangirije 27 bakethirwa bakemwania Jeff wagatuma kumantere cha South Imenti na ripoti uranjira entariru na pomba mwe bakari kumego jira bokaiti kirigisigo mbunge ga South Imenti ni baumirite na kumenere mujumbe wao bunene uria bakuga kinya nyuma yao kumwakura inyinge na aremi kujure mawira nekanire nabo ni aria bakuga mujumbe ujo kinya nyuma yawe gubekira wirane akathithia barabara ije akuma Mirurere gweta mitune na aremi kinya kujuria wirane bou mentire aikeni ne kya Mirurere na komenti aendene mitune auga gatuthondekera barabara ije na neo twerigirite kwithwa ne kinya gekirwa rami ntukwe twithwa twena rami ntukwe na aruga netukuona netwikite kirinya gikinene sana kuona ana beto batomba gwitia ndene mitune bateta kirone skuru na bateta yumbu skuru na antu bala baje twe baya erotere ruru ruguru batomba kwina manaja betete sibitare itukuona twino gwati bunene sana tomo iki ni tumbite gwitanda kajiri cia bikibiki aja na ni ururubu bunene muno tugutonyete gitine arafu tuja gwitanda kacie twirinyene jariri utigo tutegera niki kya ndege ukwenda gutugitira bute thio bwo munene nande ni bakuga into byao bya munda ni biremi gukinya thokone irio bya ng'ombe na kinya into bya gwaka ni biremete gukinya maturene auti bikibiki area eninda antu badatu bete na area omwe kithetie onge na kusetie wanyumete kagwe onge na rigeretie imwankare tukathina ni ntobye tutugitaga ngugi ni tukunoga ni narabi gwita Sandra Kamweti ntukumweria na gitio gikinene sana nezi ajari wengo na tutikwenda atumana tafadhali turenda kinyaja ndene mitune barabara eneje kuma Mirurere mwanka kirone itumiromba na mechwere mbecha kirinya kire agi otweka ajio na ndene ya Meru yonde ni mutegerete neti arombe mbesa ye imanjeshi ire jiomba kuthithia barabara eje kinya ukethwa ute na mbesa rui bakirekeria ni bakuga mwaka Juangirije 27 bakethira bakiania mujumbe uju ni untu nande kira kya mwikitie mbunge ni je kakithirite gikimurema Sandra Kimweti ageria aturirikane nuntu kinya mwaka yonge churio na akeja kuromba kura ntwaja na tukarega nacio na ugwe ija ututhie njireje no ria gututhithiria 2027 no peu bwibugwitikiria atongeria bara twinabo bara batitwithirite ngwibane 2027 ibugwitikiria Dr. Shadrack njireje arega umitega ne 2027 kwou tukonoga njireje yunangite yunangantu twamunenkera byumya byere Sandra Kamweti ethiro atiya barabara ne kuma Mirurere mwanka kirone jaja kuri na womo kububo nene muno no ntukwomori ne mbura ja tuthithiria ntwaja tugeta ofisine tukana mana twinde kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Kere ripoti yenge mbunge wa Ntere cha Igembe Central Banadana Akili na rombete siasa ikethire gitonyitho kire macukuru wamwe na miradi ya gutethia mwananchi o kawaida akiariana methenteto wa Meru TV Dan Akili augite we na kugwata ugeni antu bara bonde bakwenda kuromba kura ndene gicigo bunge giki indi baringe siasa chiona njira egiteo aria nkurukia rombete akariba Ntere cha Igembe Central gutigira neba kubwa kana neba kumwakanya agakurita ngugi kiri miaka iria itigere mureithi waba kuma Ntere cha Igembe Central ari na rubano rubu nindi ndiritie miaka iri aki na ntuku inganona
tafadhali bukambukia nguku. Iji ni miario ya mbunge wa Igembere katikati ule wikenya Dan Kiri akiaria arikangeta ndene yobishine cia CDF aria arikitie kuga we nindi ena miaka 2.5 nontubu atibati kugwa nguku kana kumatukua na njira inene nkurukia uria akomba nontu igita ile tigereri ngiri nene ria kurita ngugi ngo miaka ni bene transformer hii yetere in fact tagi yetere nikakwatugera kuri antu bekiri stima kinyume itia lani and I showed last week, it was on Monday, that na KPLC regional Mr. Joroge namba kishira mita niliona kanile ile kwa anto baiwa with the institution ya mita si tawiki roge na ndo bacha stima Kalimbene police post nkomeandia document is in dining ni kwenda kanele kebishwa ni nkomeambia this financial year tena tumbo melekebisha tumeoka ubo ya tumba kulitwangu social corporate responsibility project itwa hii barabara iwe kuna maisulu itwa hii kilasi na itwa na woka Kalimbene kasipitali kwa hiyo nyada hii kuambilia yako ya 6.7 km yakina mara isulu nyato kwa social ngi project kwa hiyo tukatoa nyandi ingi aba ina CDF chumba woka ituka polisi kwa anto wa Kalimbene kwa baika I'm coming lakini bambuja ngo kumuno nonto tagwende kuiro kituzo okimomora kwa tole na bunga kuma 1963 ku inde ya ime yake dinga usongo kumuno impewe kanya mbange mantu kayagigia nonto ndi nani kubanga na inye kubanga denyo na kinya inye kubweja undenyo bingwe na gine time kana bweja mubunge ujo wakiaria na alikitie gutariria mirandi yawe ile mingire titana mbere akirithaia na mwere kamigite na ingi bandu ile onjirene ya kuthithika wala ini kubweja kinya wale kuma Kawiru Ndambiro Mangala Ndambiro Kanjo na kuzibwije mwaka yoni mbura ndetelete kuluka wala kuma akimbira mwaka isiulu ina contractor ndo ne anto baganda mananjuzi no to abaregu kondo bera bakanda mana bate itaro kwanda manole no ntu ukagone dali mobilo kona kedali mokiambura na ke barabara uteke umbota kuke dali mokiambura ke ya barabara no tukubwidia na tukera mulungu asanti na tuwe tayo kwa kondo bera abadu etibudwa mwara mpachi ekora full mwara kuma mwanga isiulu bali relax tuvetere na bagendo tiwa fitina ndingo mnakuru muntu utia fitina agenda kweja omba kubwija hapa mtiko bwija abara na aliku miaka kiduma na atabwidia eturevugi na atabwidia kaba nyinde ile kubwija ngoli kuno atabwidia ndio kulamira kwa ndo bali relax na bagenda tutonye siasa ki maendeleo yetu yembe sentu kienda tumbo itara ya kubwa mwenda siasa abaganda Kiri akiwata ugeni antu bara bakuromba kura rutene rwa Igembe Central na boritie bakinye kuna njira nyinge buru na ende bakinyete bwega bakimenyaga mirandi iria imwe iti kwenda siasa jonto masukuru na buntu kungi kwingi kura sensitive kura gote kwenda siasa ni bakinye na mithia ya biara nontu wenwe mubunge wa Igembe katikati na titikiria siasa indhuku cheja kwathurana Antubas Igembe Central. Lakini baba kuromba kura tuombe kura na heshima. Tuomba kura cia kurumana. Sio sambania. Nonto kinya bari orongo wananchi bakamena orongo kuwa. Last election ndaromba kura. Kwa banda baende tondumanga muno no criticize. Bagira antu kilipo mwakura butikoro mona ingi mu Tanzania kaule Tanzania. Ende ruwa turene. Ende antu abaira Tanzania rili. Baibu bwarongo wabo kuangeza Tanzania na tabu kuibu ukinya bakolomba kura baiba kayeta kura no rongo no nto mwana nchu atia mina kuona yangu edia no tintura ante kweje mando utuna kwenda kwa tuendelee ni kwendana tutanto Igembe Central Antonio Amiru tuendelee kuwatanira na uli ntimu laika windi binadamu kama wewe no kumba kwa ningo kosera ambia tu mbele kile no kosera aturekebishe no nto it's our region it's our community indi yetu ne kibuya imbwira ne kubuya ira thuka ikubukire imbuka ira ku tuitikanirie no ntini mubunge bai tuyane kanya na turekebishane na tuelekezane Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja miligone ya Igembe
Kangeta. Kerere boti engene ati muthenya jwegoro ni kurari na mathiko za maabitha bathatu baria boragirwe ni maitha maabitha baba haba NPR baria bombere kuthura bagitoturo bo nyuma ya mbithukiro kiri mathiko jaja bamwe batongere ba county ya Meru ni barombere kuthura bagikinyia bario governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntoithinge senator wa county ya Kathuri Murungi atongire Kathumba aro mujumbe wa Ntari Julius Taitumu na kinya wale wari waziri mithika Lentori MCS akaunti ya Meru Kinyabu barombere kurithirwa bagikinya kiri mathiko jaja akiaria governor Mutuma na ugite ati agatigira na kwaraniria na thirikari nene nikenda gutigira kuri na ukaria bukongana kiri Ntari che Gembe North iri kwithira igikuzira mbithukiro eze mukiri wa Nkonja na rukono ru ni mathiko na NPR bathatu baraborwerwo nterecerwa Gembe North ario Moses Robert na Martin kiri mathiko ya DCC wa Gembe North no Samuel Kiarien na wete ni bawatete bunduki. Serikali ilikimbilia kwenda kupata bunduki lakini sio wale ambao walifanya maafa haya. Mimi nakubali. Lakini pia kama serikali tunaanza na hatua ya kwanza. Bunduki 3 zimeibiwa za serikali ziko kule. Lazima tuzifuate kwanza kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine akapoteza maisha wakati hizo bunduki ziko na magaidi. Na hizo bunduki vile jana tumeweza kupata AK47 2 ambayo ilihusika katika yale mauaji. Tuko na majina 7 ya wale watu wanashukiwa kwamba walihusika katika yale mauaji. Na tunawafuata na tunataka kuhakikishia kwamba wale majangili lazima watashikwa na lazima hatua itachukuliwa. Oriu kiuria kere DCC ni bamurete kethe bunduki ni watikanite na orwani bo indere kubari karika muno na iya kuingia ngwira turita muno irisi yetu ikutikana rindi tukea tukaria mweri othira ringi tukorwerwo ongi serikali haijapotea lakini muntora orana ateoneka. Kwa hiyo bwana, sisi tunataka kusema mwenye anaua hapatikani na serikali bunduki inapatikana, sisi ndio tutaenda kutafuta huyo mtu. Sasa kupata bunduki namna gani? Hizo bunduki zilikuwa zimewekwa kwa kichaka ukaenda ukachukua ama zilikuwa wapi? Hizo bunduki lazima mtu ambie zilikuwa na kina nani. Number 2, hata hao waliuawa na bunduki. Hawa si ni bunduki ziliwaua? Ndizi si ungetuletea hizi bunduki ziliua hawa. Sababu zilikuwa mahali au unapaswa kuchukua zile zilikuwa zimebebwa na hawa uache zile ziliwaua. Bunduki ya kinyanto akonenera into biria byonthe byo bikiura kiri mwito watu inayo kuromba thirikari yone bunduki ikanenera ng'ombe iria cietu cigite ruri onthe ikanenera antu bara betu boro yite ruri onthe na kiatongoria baende bakiari ni bawete operation no yo bakomba kwethira bakenda kenda kuntuku komba kwethira kukebwa lazima wale waliua watu wakamatwe wawekwe jela, hii familia ipate nini? Justice. Jambo la pili, operation lazima ifanyike. Igumo ku operation yebwendwe kwaiberu enkera rais lare itokuwa gambe yo kwara ya endo ndizu yekenda tokarua nere ngapu ere wetwa nikende babwendya kambe ariko njenda to number 1 ne security antu babaja Kogwetegera ne anje na yetu wake etabo mwere o tafadhali manto ya kuonda operation yawe nao ndio operation anto baba dhaniru abo de mwana la mwisho na viongozi wetu MPs pamoja na assembly kuna kitu inafanyika na mimi najua ile mambo itafanyika hii dunia hii hata hao wakora wataishi kukumbuka ile mambo watafanywa na serikali. Kanko bwira no nkumenya. Wote kumenya ithimu iri konkwaretie ni orukiri na ntendo bwira kenda mbabe ya gutoroka kabethirwe be marinyene waibwa mbo mweringi Rwanda ru. Na muthia bakithiriri ni bawetende ngwataniro no yo ikomba kwithirikithiria thina interese Rwanda ninde atongoria bonthe ni babati kwiyamwe na bakaronde bari amwe. Twinde tushirikiane kuma batoeru waki kuma bamore mauka kuma bonthe tore na nkome yo twiya
twakinya 2027 twakumandwa na wetani aye lakini tuwatanire tutie tofauti cietu tuwatanire twinthe tumie kwina munthu tumie bura tukarwa nawe antu beto ni ambweru ari na ntangase wasi woni nkunoga buru iko ya mathikone ya antu beto borai no nkwenda tugwatanira kenda tuthiria uhalifu Ushirikiano wetu nimerudia tena ndio nguvu yetu. CS Lenturi, wewe ni ndugu ya rais, wewe ni ndugu yangu mkubwa na kiongozi wa Meru. Tunataka kuona sura yako State House ukienda kupigania wa Meru. Mambo ya siasa ni kando saa hii. Hakuna siasa tunafanya. Tuete na Lenturi State House ya gazetere mantoa security. Kiripotera Meru TV uma Mwerongo Ndwegembe North beta mukiri onkonja kiri ripoti imwe engi umwe watongeria bambe umbithe kumantere chia Igoji East na umirite na gutariria mawega jarethiritwo akiona gukurukira mubango jo kureta amwe kagita kwa kagita na kuritana ana bari rutha kuringana na mutariri uzo ugete sub county Igoji monkera kagita na gaka kutena ana baba ingi barabara geta guta shukuru na nkuruki utumuri banda wa chiambo gitagaranda wacho kulepia ibonekane kwethirwa abukithira nterizi bobo ugete kagita na karia shukuru chirigeri kwethirwa chikiruguro kuma ntuko ya rozo alari tobethirite kana berigeri gucoka kiri tamu yao yeijire Jeff agetuma na ripoti hiyo. Dennis Kimathi mutongeria na muthomi kuma ntere cha Igoji Bogaiti South Menti na taririte jamwe jamawegethirite akireta kireana ntere iji cha Igoji gukurukira mubango jwawe jo kwithira kiariria na baba ntira macukuru jaingi twina program tukumenyithia aritwa mantu ja muturire na kinya kubaita na subject kenda baumba kuthoma bena objective wira benio o muritu agitonya kiri plus mentorship program ni atwiraga arenda gutwika in future tukambiria go work on that grade na current grade ire eneo tukambiria riu kumucoach kuma au aumba go achieve atia maishene jawe kana kiri kithomo kiawe aumba ku perform atia gwata grade ire enda kugwata alafu tukiimiza kinya morals cia muritwa that no kuruke muno lakini ukethwo na character imbega igagufeel in life kingi kuma kiri mutongeria ujo na kuga nyuma yawe kwambiria kureta na baba amwe kana gakari ni gatigite kugurwa ntuku ciako itikinyi na kinya na banthaka kurira ndawe ne cia kurebia aria kuringana na mutongeria ujo kana kinya gakaije ni kethirita gagitetheka bunene kwina issues cia drug abuse kwina early pregnancies igotuma arito baka drop out of school kana bagata skuru bagatiga kuthoma leu program we muno ni ku address keu tuka eka arito beto mbese ya bari over the holiday na ningwethikia tutona case any kiri case yu tukutarai mbaya yu cha drug abuse early pregnancies dropping out of school tutachiona kiri arito beto barabeja kiri plus mentorship program Ara kunde muciari ari wina mwana we high school eje ni program igatethia mwana okwa kuruke skuru ni program igatethia mwana okwethire mwana mwega in the society na kinyanto bethire bakiendaga kuririte na wege society na in the later life ethire ari muntu omwega nturene arito bara turi aja uju na asore benu bara butigire nja nkubwimiza ri bwasoka skuru bwete bwe kase muno buchiomie buru mwanka grade yeu twire neu tegeti yeu tusetete ata personal level uchiumio mwanko wa achieve grade yeu tugitiri mana holiday August witho achievete tukioranagia next year grade ni iriko kiri bamwe na babagunikite na mubango jojo batithite gikeno kiao na kinya nkuruki gwita mataro kiri arito bange bali cukuru omera uruthire nguge uthiginire kenda nayo muthieni umana mbumi embega na ona something to celebrate. Na tukirikiria i-press mentorship is giving back to the society. Like batwe to promise it, twarikiaja, we give back to the society what it gave us. Program wene ituguna muno, mtu agathingatira mantu jaja onde tuguthomithwa aja. Na kiri program yeme yake twakaraja, nitwithete tukiona anaba areni baba kwitha by big in numbers. Mono anaba ndaka batikomba kwitha by baba ingi.
na nä tå koromba aciari nä baumbe kå rekereria na baba nthaka nä babarä rie baba encourage kå programu nä nä tondå ana banthaka nä bo kä oni gä a community nä batio barekeria beta nau biacara ningä cia bikibiki nä babainyerie baumbe kwä kå batonye mathomone nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Amutegeri wa Meru TV riboti yu nego cia Meru TV thamo gwanja nkurikania kare ntuko ya narua tore emwe kana tureza emwe kwa mukuma ntereje Gembe Central antukuje kana tafamu aja maili 3 ni ara tukureterete mawega kathumba ugo emukari wa Gembe Central we mukari umetanare maua na ntarenge chionde na no kwenda kumenya kidogo antojegie ugima bwaku bwa mwiri otoro kuona aja nyuma yakwa kuri na kambi irio kambi ireti ni ataramu na rigitani kuma sibitari ya Life Care ntuko ya narua bakethra bagigutegera ugwe okethra no kwenda kumenya mantojegie muri moja diabetes okethra okithimoja muri moja nyimba kana cancer kinyachu kamba okethra okithimo oaza kiri tenteze otoro kuona gwetana mbere nyuma yakwa nkoroki mantojegie high blood pressure ira bainga bametaga BP kinyayo njo wethra okithimo oro kuona kagita na gaka 1 live ni kuendelea antu betete na mbere kidogo na gutungatiro ni ataramu kuma sibitari ya Life Care nkurikane sibitari ya Life Care nkoroki bakethra bakubanganirie mubango jungi otajojo ire egotwa Alta Medical Center Kiberishia medical camp ekethra ire tariki 3 cia mweri twitete kana mweri Jomei eleto Alta Medical Center Kiberishia ekethra tariki 3 mweri Jomei kana mweri twitete na are antere che Kiberishia niona ataramu ba Life Care bakethra bakikubanganiria manto jaja kokethra kwena specialist kathumba specialist baba inge kira bago tani free bakuma Gembe Central sub-county ogorobo na aruo tukethra turena romurona siasa oaja aja Kirengo Hill Lodge ogorobo na aruo kuma mathaja thaijire monka thaithano cio tuko tukethra turena mubango joro muri rwa siasa aja ndene ya Kirengo Hill Lodge dero ni kilomita kidogo izire gweta ntere cia maua na ntuko na aruo kerero muri rwa siasa tukethra tukara edia murimo jojo nyimba murimo jojo nyimba kana kansa joro na kirango joro muri siasa aide kene tanana kilemi nana kilemi aidha no mwambereria wa Nide Cancer Health Hill Lounge bidronge kwa ndagera kagita kakega na ogwa kidogo gontegera njoaja ndene Kirengo Hill Lodge wethro kimanja manto jeki TB